sklopu letošnjega Jernejevega so v Šentjerneju slovesno proslavili 10-letnico delovanja kulturnega centra Primoža Trubarja. Na prireditvi O vas govori ta zgodba, ki jo je vnovič zasnovala Lucija Kuntarič, so sliko, filmom, besedo in glasbo prikazali presek 10-letnega dogajanja v kulturnem centru. Nastopili so tisti, ki so v vsem tem času soustvarjali kulturni utrip na njegovem odru. Life is so simple. A little boy, a little girl, laughing and loving, trying to figure out the world. It felt like summer when I kissed you in the rain. And I know your story, but tell me again. Nothing you say wouldn't interest me. All of your words are like poems to me. I would be honored if you would take me as I am. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I missed you. There's something broken hearted, blue since the day we parted. Rad bi spet videl svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo. Še lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot mlokov cvet, kot cvet
Vabil merota dežela, od lastovka se vraćam tja, jer sam